Reka twongeye dufata umwanya tubashimiye cyane mwe mwakoze subscribe ku Makuru TV ndetse namwe mukomeje kugenda mureba ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku wundi. Reka wowe ugiye kumva iyi nkuru utameze neza nkubwira ati humura Imana iraza kugufasha umere neza ndetse nawe umeze neza ugiye bukagushima Imana kuko niyo iba yadutije ubu buzima. Uyu munsi rero twabazaniye inkuru y'akababaro Ingabire Immaculée yitabye Imana. Ingabire Immaculée wari umuyobozi wa Transparency International Rwanda, umuryango urwanya ruswa ndetse n'akarengane, yitabye Imana mu gitondo cyo kuri uyu wa kane azize uburwayi ku myaka ye 34 y'amavuko. Amakuru y'urupfu rwa Ingabire yemejwe n'abantu be ba hafi bo mu muryango we ndetse nabo bakoranye muri uyu muryango wa Transparency Rwanda. Ingabire mu buzima bwe bw'ubuto, Ingabire yakuriye mu Burundi. Ingabire yize amashuri abanza n'ayisumbuye mu Burundi, akomereza kaminuza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari naho yavuye muri 2001 ataha mu Rwanda. Mu mashuri yisumbuye yize indimi, muri kaminuza yize itangazamakuru. Mu cyiciro cya gatatu yize mu Bufaransa, yiga political science ndetse n'amategeko. Imirimo ye yakoze, Ingabire ari mu bantu 20 bashinze uyu muryango wa Transparency International Rwanda. Hanyuma muri 2004 muri 2015 yatorewe kuyobora uyu muryango muri manda ye ya kabiri. Ingabire yakoze muri ORM4 igihe kirekire, akora mu bitangazamakuru byandika. Ingabire yakoze kandi muri Profamas Twese Hamwe, Ibuka n'indi miryango itegamiye kuri leta. Ngira ngo rero dukomeje kwihanganisha imiryango y'uyu mubyeyi ndetse natwe abanyarwanda muri rusange tubuze umubyeyi nka Ingabire Immaculée. Ingabire Immaculée yari umubyeyi wagiraga inama urubyiruko ndetse n'ababyeyi, kandi mu bwenge bwe nk'uko yakomeje kubwira igihe, yakomeje kuvuga yuko yakuze yanga ruswa n'akarengane. Nk'umuntu wari warakuriye mu gihugu kitari icye, yarebwaga ibyakorerwaga impunzi, nawe akumva bitamunogeye ndetse bitamushimishije, afata umwanzuro wo kuza mu Rwanda, mu rwamubyaye, ari naho yakoreye iyi mirimo, anashinga iyi Transparency Rwanda National kugira ngo arwanye ruswa n'akarengane, cyane cyane ageze iterambere rirambye ku bagore. Rero twese turababaye, urubyiruko turababaye, ababyeyi barababaye ndetse n'igihugu muri rusange kirababaye kuko kivuze umuntu w'ingirakamaro. Ariko mu ntama ze twafashe hari byinshi twamwigiyeho kandi tuzagumya kumwigiraho. Imana igumye imwakire, imuhe iruhuko ridashira.